Nomor P1 nanti P1 dah kejengit Dainem Don Pisa Dainem Nado tu kesni kasau tarik P1 ngasuang nganlik file illumination ngadang mutang kendian ngut Henry dah kejengit P1 daki hajar lagi kali giwan barki paiba lek hamla nyosho daki pau hajar Dainem P1 dah kejengit dong Takarau noi phi kadap kamasi mahabangai phi hanmi ngasakan mau ikajing keran jong mahe bawat jule business ini kam le beda kajing pet syakri hok yaki pait ba le ba yukup siliang usam siliang uduk usuk takarau ngawan ni kapor noi phi ngadap dak kajing kimen nomor beli don mau phi pait ba ringkan lang banga firmau ini mahe Mo, ibaju keren, ibaju sulok, ibaju hikai. Nasoi mahe omdei tapi dei tau kunyi jonga Henry tau nong hikai, tang jonga Henry jong boro, kipai ba jonga soyong konstituensi. Ikamau di mentah lahar panai, dah sudah dah bagar pauterik, kajing kelano jongi. Henry em ke kerteng sa kanam, bar mentah ke khalai terik ngin tenim ke kerteng sa kanam. Dei ne mi mahe. Ini kapur pi iwe hadian iwe ia mele kibayen bat kidong keren haswa jonga kipeni bet ya kajingit ya kapade ya kari bat kajat benrio baro hi kamoto kajongi ke parti rilum jongi parti UDP jongi kapade ke parti bom kiyen bet akan nong rem kari kajat benrio jongi ya uskem bet Nang amyo snow giwe ki parti benong kumta Henry ke parti rilum jangi parti UDP ke yang bay henong rim 8-3 jadri jangi tarau ni kapor abang wan ru sapi ki paiba ki kalendar sapi ki poilet nado tu taposi open scam yang atau kandidat jangka parti UDP ngilai gitu kalendar sapi bat kamu tu jangka parti hande po soyo konstitusi ngiong nginyan daga jingin bat kejingin nginyan daga jingin bat kejingin hande kopor habawan ni kopor nganong ipi ngawan mat persutu mat kentho yano ngam kwa bat ngam nang hiru Henry nganong ipi katkum kajuk katkum kapor menshwa kalong kumno ngingim tip Henry menta ki samla kelayastan kinong soyong jongi ki padba baye jogonong soyong konstituensi ki aduai man lakasngi ki lakwa menta daw nong tawan denem tang mande to nong mi khmat unong mi khmat uban keren apo assembly denem unong mi khmat uban ra ya ke shon uban keren apo assembly nam ta jong phi ki samla menta klai nang la start kimyo kamyo jam ki samla gowe ki jinge ki pet ki bitar ki pet umle ne unong mi khmat hante po assembly ukran kumno ki kwa ki ai ki ba khambhatam nam ta jong ki pai ba baro ki phai khmat syate ke legislative assembly ki kwa ki ai ba pher ba bhatam banwan namta banthau ki ai ki ba bhatam namta kari ke jai banriu jengi ba namta ka jalla ka jungi petang gi belru ki ba pher ki subject ki ba pher ngai kum kani ka subject kabalaya keren hante po ka last assembly session siapa kani ka rules policy kiniru kani ka subject ka bakraw tang ha kawe ka session ru umla ban pendep habrano sya kawe ka session kani ka subject ka bakraw ban keren Henry don kame ki pro jabing ki ban keren tang na wewe konstitusi Henry nang ni na soyong konstitusi la don kamu no mi khamat uban keren ya kani ka subject ru hapo assembly kampoi be ki samla baro ki pai khamat namar keleng abang ayan layo ki message su ki ba pher hanga
nakawewe konsensi kyong lasya da jom mafi bapo sakren si sepang ini gimat paper sakren si sepang ILP sakren si sepang roster policy sakren si bapo sepang ka UCC namar kisam laglestan kilai kham syakmat banyi giwe namar gila kham nang kham stan kipeni kikme kikpa don kame yanu manta banpa se assembly tarau nong yepi katkum kapor ngi miswa por kajuk miswa ngim tup ka assembly galong kumno handrek mentang lai ilet live coverage hapo YouTube Facebook live coverage ki barakhai ngi kino ke mele ki bakran hapo assembly ngi kino kita ke mele ki busuklan kiti hapo assembly ngi tu ki mele ki bayo thia apo assembly ni ki amale ki ba khlong ai mod apo assembly dainem takara ni ki no soyong ki bostan bonwan na kawe ka nong remanong ngin chuan thiet hanrei da poy assembly ngin chuo thia dainem ngin nom kwa kamta namar manta ni kinong soyong ngilakwa daubri ubakren hapo assembly Ompang macuang menangkan pareng kila pun kentho ayanga utama master degree upanangkan pareng nganong ye piban pa assembly don kame tong menangkan pareng dan kamu beriu upadon ka idea ideology is more important tin parengong keren pareng la panang nunu la panang pareng Henry kata ka idea ini panlong ikino nuki an kibel kibla berat hapo ka floor jaga house ladon kabet pen polish yaki batan bahatam namta jongno khamtam namta kasnong lajong namta ka konstitusi lajong namta ka ri ka jai pen riu namta ka jala ka jongi omtak ma syukran rengla thaj pan karan ngano yapi ngala kwa pen pau batni no da kam Chemno setiap khalai trik. Pagaraw na yapi nginya yeng skementa satangar tayo no yapi satangar tayo nginya siya ngai gipay ba kat kalit man la kajaka no yapi niya sa ajung ni kiwan pen biye jengi hamal la kajaka kiyong ngilet satay sa wege area kiyong gani ko wege area amdon priushu ngilet sa podinge kiyong siya soyong amdon priushu ngiwan sune sarang sken kiyong sune khandai kan taj amdon priushu herengi ngi peni beda kakam amdon kame pancukren nganoy pi ngawan ni kapor daga mersim kapor snuret ngila persyang yu XMLA jong ka soyong konsensi ngila yui utray gamno Henry nga nong yepi daga mersim ka bakhya ka mersim ka bosret ano yepi ngawan ngan pan yepi kagat jaga jingkershan ngawan to ailat si nga nagalian ka jonga ngaw yepi ailat nga ailat ye bapop yole si bapop penjome bapop penta yole si ngatri khamba mga yole si pipenjop nga kham keren bha mga po assembly dainem yole si kacing job ko jonga kadai ngan lejat po assembly la syai kadai kacing pat kesiu thia ai ki wi ke mele jong ka rilum jongi ne rilum khasi nyimtip ublei basta belei long election menta nyimtip ngiralej ban pha yo sarkar nyimtip riun jala syai dainem yole si job apot job ko UDP nang ni kadan ganjikala nyimtip ublei basta nyet pi kumbaria ke mutu jongi nya daga jingi dainem nam kwa ban kan pun henry nga kwa ta ban kan jaga jiksisha banwan hanne ban kan tho yano no ngi ki preng itip khamha ngin kran be ga jiksisha ga jing kran ga jonga ga kwa bet ayu ga kwa ban le nam ta ginong soyong hadin nga job mga kumaw mali jongki karoi ka par no yepi kadon kamme ki don ki office paper ki department paper ni po soyong konstitusi mano po wara igini department paper ni po soyong konstitusi mahe don HDR do bam kwa do ruble ngiken mau gi mati jogi sansnem layat
kidangong wek semeli utrai ngambe ngam kan tho Henry Bushong Shutrai ki menteri office ki barbu ani ki department affair ki turu gile trai Henry you can pile tre halor kata kajing trai jopi ladon kame katkum kajuk katkum kapor ngila persong Henry kinong soyong menta kila kwa ban persang no dawe dainem Singapore no yepi ngasno banong yepi kumni ba haka shipo torek nginyelet ban thap di kabut haka khalai terek kadai ka lucky number jo mahe ngila jaw gi umat apor hapor baklar mahe kapena lukhi yangi menta Bantrai Sita Marsha Dainem Bangi kwa palar telet saka shipau terek Banyo tu banyon tu budam Haka parti ha budam jaga simbol jaga bom Barga khalai terek Yekini umat bangi ila jaw Ila kwa palar ben perkelano Siki umat jang kejikimen Ki umat ki jong ngingi kwa ben perkelano Samol na khalai terek Dainem Kajing job Pi penjob yang ano pi long penjob ye mahe dan HDA ling do bam kwai hadwar blai im ka kerteng sa kanam bat ka jing job ko jong ano pi kadei ka jing job pi pai pa jo ka soyo ko sulsi ano ye pi ni kapor nga nang ni sa kman ngan pendu jaj no kani ka bong tin pareng capital lai ne nga Nginya ben no nang ni daga kentin menginang mangi batup jongi mayale mono yele mangi kini election menta keleng ayan ngasutu mo pi don kalawan nga khamtip ke pi ni mangalong meeting area ni ande piawan ni daga jingit now kikeli menta shano le batup shata piwan bur Umdan bayang punyang umdan pisa ngiai Henry Piwan de kajingin nginya iskem nginya pensai di kumni hadu ka sipoterik kilaban wan ka nuno kapor kiyang laban de kapor sarkar ne kapor pisa Henry kajingi te umlaban thiet dainem akan mau ini kay kintin bakren mahe no ipi Omdon sbai Omdon pisa balaban thiet ya jingi jong pai ba Dainem badu no basyat ya jingi jong pai ba deyu wengkang shalangmat Dainem umahe ngasno kumbu keren yang bat kumbula juhi kai yang bang dei ban set ye jingi jong pai ba bat kadang doni kajing no senyang hi no pai ba onjur election mahewang menta ki pai ba ki senyang ngana ipi ngadan kajing kermen mangi ngadan kajing kermen dainem tagarau ginji teli gawe gasur nginya let hagas fotorik bat khalai terik nginya shat kemen tangini gintin kublai sibun kublai si ajar go bat nginya perta air nginya